Ini adalah Pak orang Sabang. Me pone la mira en el pecho y no sube la mira del pecho. No, Amarela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco. Me pone la mira en el pecho y no sube la mira del pecho. No, Amarela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco. Eco, Amarela, 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 Amarela. Amarela, 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 Amarela. He venido a beber y no puedo guerrear. Amarela con tal y vengo a demostrar. Este porque mantengo mi niña vital y no puedo imitar. Cabecita mortal y me mantengo. Esta de hielo, hielo agachado. El cabecero, ay pobrecilla. Tu cabecilla de Kalahari. Pa' ver muy chaleco, eco, Amarela. Amarela, Amarela. Chaleco, eco, Amarela. Amarela, Amarela. De un copetazo, para su piña. Ay, pobrecilla. Amarela. Y no puedo pegar más de un rojo en la face. Y me quiso tumbar pero me la esquivé. Y me puse a rushear y se la levanté. Tiró la cara, ella le manché. Amarela, 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 Amarela. Amarela, 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 Amarela. Ay, pobrecilla, tu cabecilla de Kalahari. Pa' ver muy chaleco, eco, Amarela. Amarela, Amarela. Chaleco, eco, Amarela. Amarela, Amarela. De un copetazo, para su piña. Ay, pobrecilla. Amarela. Jalan-jalan
Ini lagi baju batik. Dan jika dimohon kepada ketua organize komite atau juga ketua panitia pelaksana Bapak Dede BBA, mohon untuk bisa mendampingi pimpinan perlombaan dan dewan juri untuk melakukan sesi briefing. Guru pembawa. 3 menit menjelang briefing peserta. 3 menit menjelang briefing peserta. Sekali lagi kita ingatkan, sesi ini merupakan sesi yang wajib diikuti oleh para peserta, di mana di sini akan kita jabarkan semua aturan dan regulasi yang harus disepakati bersama oleh pimpinan perlombaan. Jika Anda tidak mengikuti sesi rider briefing, maka dipastikan Anda tidak akan memiliki hak protes selama kegiatan ini berlangsung. Diingatkan kembali, jika tidak mengikuti sesi briefing, maka dipastikan Anda tidak akan memiliki hak untuk melakukan protes selama kejuaraan ini berlangsung. He's the number one scratcher on the